agus fátear Irash who's speaking our language. Seo program daichid sa coig diag. This is program 55, the Hiad program an sa Cherif Srei, the first program in the 4th series, and we're going to be talking about holidays. Glasgow has become quite a holiday destination in recent years, and we're going to be looking at some of its places of interest, like the Italian Centre here. First of all, though, look out for people's names. You'll hear Dáil being called a Gáil and Catriona being called a Catriona, and more about the reasons for that later on. Siawl, nid sio haiad chosir? Had syr gyn tjögyd. 3-4 nótas nöig son gochan Sbaen. Aber baragan. Agus cehyd fi hyd nót yn nöig son i gochan niedawch, chanir mi gachdyd si. Ha frischen skynjör. Ha betolum sy'n gochan niedawch. Ha hwlir ut chadur. Cad ym iar lat y gof, ma ha gwyll. Ja, lum sy'n gochan hwrt ni chatriana. Siawl y frischen. Kiert nótas nöig son gochan agus Irash. Sam hwrt bria agus syr. Dew lwch yn arag I John. A fel yw gad I ddw son i gochan hwth i gwy? O ha chatriana. Wael has mysio. A Catriona, used when addressing someone called Catriona or Catherine. A Catriona, a Gáil, used when addressing someone called Dáil or Donald. A Gáil. When addressing someone directly, the form of the person's name can change. That's how the names Hamish and Vary came into being in English. When addressing someone called Seamus, you would say a Hamish. And when addressing someone called Mary, you would say a Vary. Did you also notice the price mentioned? 3 naught sanai, £69. The word naught, meaning pound or pounds, comes after fichid as opposed to at the end, as in ceir fichid naught sanai, £89, and ciad naught sanai, £109. Gaelic counts in 20s rather than 10s, so that you have da ichid 40, 3 fichid 60, ceir fichid 80. Let's hear those numbers again. 3-4 nótas nöig son gochan Sbaen. Aber baragan. Agus cehyd fi hyd nót yn nöig son i gochan niedawch, chanir mi gachdyd si. Ha frischen skynjör. Ha betolum sy'n gochan niedawch. Ha hwlir ut chadur. Cad ym iar lat y gof, ma ha gwyll. Ja, lum sy'n gochan hwrt ni chatriana. Siawl y frischen. Kiert nótas nöig son gochan agus Irash. Sam hwrt bria agus syr. Dew lwch yn arag I John. Let's have some more prices. You'll hear the travel agent say, Furichiv da yig, wait 2 ticks. Furichiv da yig. And in the first scene, an lunastil is mentioned. August, an lunastil. Look out also for mile, 1,000. Mile. Now for those prices. Sionish. Yn Sbaen iawn sy'n lunastil. Sŵl mi a dyr. Wel, fyddich yw da ieg agos hishin. Gash ma ha. Da chiad. 3 fichyd nót yn eig yn dynnu. Agos Chiad. da ichyd nót y coig dieg son clown. Ha sy'n y sŵr na fa mi yn dŵl. Agos fydd y sef am bleine aien A glas chw. Gaan neem sef ag ol sias. Lwning. Ik sy'n ma. Fyr gyn tjögyd. Cast ma ha. Dyna fych sy'n ule gwylier. Fyddich yw da ieg. Beag. Och ciad da ichyd nót sa hoch ulle geleer. Oile grai. Dit a fech. Ha car an dŵr na chyr. Fyddichif da yik. Wait 2 ticks. Fyddichif da yik. Da hiad 3 naught sanoi. £269. Da hiad 3 naught sanoi. Kiad da naught sa coig diog. £155. Kiad da naught sa coig diog.
Och kiad da hit no sa hoch. 848 pounds. Och kiad da hit no sa hoch. An dunne. Each. An dunne. Da cheach an an sa gréig me ha. De fríise viga. Fydd ich da ig. Trí chiad céhar fichad nó sa cóig an duine son da cheachan. Ó, má chrach sa hánig, hapar prís. Agus a chlán? Clán, ciad céhar fichad nó sa naig an duine. Déhústu? Míle, ciad, trí fichad nó sa hóch ula go léir. Ó, múst? Oile grai. Dit op jech. Hig yn Sbaen lefa. Trí chiad ceir fichad nocht sa cóig. 385 pounds. Trí chiad ceir fichad nocht sa cóig. Ciad ceir fichad nocht sa nui. 189 pounds. Ciad ceir fichad nocht sa nui. Míle ciad trí fichad nocht sa hoch. 1,168 pounds. Míle ciad trí fichad nocht sa hoch. Well, those prices certainly put a damper on that family's holiday plans. Perhaps they should just come to Glasgow instead. After all, we've got the weather. The prices showed again how Gaelic counts in 20s. Da hiad, trí fichad nocht sanai, £269, and ciad daichad nocht sanai, £149. We also heard an dunne, each. Let's hear those again. Ceas me ha. Da chiad trí fichad nó sa naig an duine, agus chiad da ichad nó sa cóig diag son clán. Ha sin na sure na bha mi an dúl. Agus féidir sé van pléine aien a Glasgow. Gaan neem sé gal sias a luning. Ik sin ma. Vir kan tjöku. Kerst ma ha. Dena vik sin ulle gulléer. Fydd ich da ig. Wie och kiad da ichad nó sa hoch ulle geleer. Trí chiad céhar fichad nó sa cóig an duine son da cheachan. Ó, má chrach sa hánig, hapar prís. Agus a chlán? Clán, ciad céhar fichad nó sa naig an duine. Déhústu? Míle, ciad, trí fichad nó sa hoch ulle go léir. Ó, múst? Each week, we're going to be meeting someone who's learned Gaelic and who uses it in their daily life. And this week with me is Karen Matheson, Karen Nikavahan, the singer with a hugely successful group Capercaillie. Karen now lives in Glasgow, but she comes originally from Argyll. Hello, Karen, cymmer a haw. Ha gymarw da tapaled. Nis aws y ffwrwch an yn gwasach hwn ach eil? Ha, ach rwcwg mi awn yn taen eilch bala big fasgar yn opan. Sgwrs o'n i ywys i Hugh Gaelic? Wel, fa Gaelic ec mo fahar, agos fa wy ac am awn sa chanan. Gleifa, tapalet, Karen. Siad y ferw da. Well, I'll leave Karen now to tell you a bit more about herself. Tapalet, Karen. Is misje Karen Matheson no Karen Nikavahan awn sa Gaelic. Rwcwg mi awn sa nopan agos hwcwg mi awn yn taen eilch bala big fasgar yn opan awn yn Argyll. Ha mo fahar y barai agos ha Gaelic eiche agos ha mahar as yn ilyn sgianach. Mar sin ba wy ac am sa awn sa chanan. Ba mo hennefer a ffwrwch col yr yw'n cwtioch agos fa Gaelic ba eicisio. Nŵr a fa mi oc fa mi trich gawn yn barai. Chai mi gan sgolan taen eilch, ba Gaelic ec yn teacher agos fa wy eiche awn yn ciol, se môr a grob yn tan yma fora. Ba or yn gilior ec mo fahar sec mo hennefer agos fych mahar a gleich y bocsa.
Hoisich Capercaillie an na neu cia diag ceir fichit sa ceir. Agus was sin na cloich ceol dawnsa. Se ceol Gaelic a bearlein, agus hoisich sin ar ceol is ára na chur clár. Ha dúine an an alaba a gal ui an an ceol Gaelic aníis. Bec an bblianachan as bhai se an nasanta ach an dú ha mór an gúine mesaléir. Roin sin an ceol son na frógram machar agus chatar gúine a céirí an ceol sin na cheannach. Ha mi pásta ag dál a ha cloich keyboards an Capercaillie agus ha sin na furach an an Glasgow. Mi corm pásta gal an an film mór Hollywood an uri, ba iad a géirí sinnet Gaelic, agus hain mi Ellen dain hiúlin lecht. Mar sin bí daine an sa hula háte an san tól o cnoin sin áran ma Gaelic nuair a héad siad a gaich gin Rob Roy. I'm not sure whether Karen Matheson would like to take part in the Eurovision Song Contest, but if she did, this is how she might hear Báitichen jury na Frange, the French jury's vote. 4 points. L'Islande, 4 points. Inish Chile, 4 points. La Suisse, 5 points. La Suisse, 5 points. Injelevich, 4 points. Et enfin, la Norvège, 6 points. La Norvège, 6 points. Niedervi, 6 points. Tampeleva Fares, merci Paris. Wel, han Báitichen Ulakinjanish, as een tresaatje, han tuin le 10 points sa 3 gieg. As een darn aatje, ha even le 10 points sa 6 gieg. Ach, as een gietaatje aan de Eurovision na bliane 9 gieg, keer viget sa hoog gieg, ha Norwich le 3 points sa ga. There were some countries on the scoreboard whose names we didn't hear. Danemark, Danemark, and Rouge, and Rouge. Avelik, Avelik, and Rhing, and Rhing. A Jeramalch, and Ostera, and Ostera. Do you remember Katrina and Dahl? Well, they've booked a holiday in Turkey and they're getting Dahl's things ready. Look out for words to do with clothes. They should be self-explanatory, but here they are so that you'll recognise them when you hear them. Jena, Brickish, Shekach, Stockingen, Broken, agus Drash. Finally, Turkoch is the Gaelic for Turkish. Jene Jal, Jene Jarak, Jene Goro. 3 lientjen, kerst. Briggish, Briggish. Shakatjen, Daar herkant. Shek Broken, Zeg. Stockingen, Drash. Tapelit. Inish, en dödu aratje Turkoch haast. Hör juice aan ding. Kookhiet mille lira. Kookhiet mille lira ulle. Schina, miljoen lira. Miljan, aber verstaan, die haschen aan een nochtchen. Figet nocht. Halla. Shin hierin hakem. Shioch miljoen lira figet nocht. Shin ulle. Nish, jomish aratje Turkoch amaroch mesalashin. Bishin naar miljonairs. Million, a million, million. 6 million lira figet nocht. A million lira is worth £20. 6 million lira figet nocht. Bishin naar millionaires. We'll be millionaires. Bishin naar millionaires. I like
reflect what was said towards the end there, be shing nar millionaires, we'll be millionaires. Eiste sin ridal agus Katrina iriist. Inis, yn dweud ar ati Turco chast. Hwyr diws yn adyn. Cwg hyd 1,000 lira. Cwg hyd 1,000 lira yle. Sina, 1,000 lira. Milian? Aber forstan, die haschen an een nochtchen. Fiech het nocht. Halla. Sin hierin hakem. Si ook 1,000 lira fiech het nocht. Sin yle. Nis jomisch ar ati Turcoch y marwch misalashin. Fi sin nar millionairs. Shaw taith Tasky, Kelvin Grove. This is Kelvin Grove Museum. Well, my journey through Glasgow is nearing its end, but our family of holidaymakers are just beginning theirs. Ja, luimse wie vroeg ik in hij. Waar niet dit? Ja, de Hanje, zakken, halleluja. Rika, schau dan wat er rein nu. Natuurlijk. Leentje, bruggetje, broken, shakertje, een goede kaal. Ist. Halla usagrau agus sisias. Och, fagiat, jef me hieniat. Halla usus kunnen tikkerten er dooi. An de tikkerten aiteen I jonatje grau. Ganjel e jongen. Gaak misje er woordiat. Ha mi nog eens kunt de hoek u hieniat. Na kan juim gevelat ekin hu. Er woord. Ach, wel. Hoe ik jaarlijk dat weer voor ik in huis kon je. En jou, wij? Schoeien. Na can room. Don't tell me. Na can room. Kunna ticketen doi. Sort out the tickets. Kunna ticketen doi. Who says holidays are relaxing? Fionlai's wife addressed him as Fionlai, the form you use when you're talking directly. And he called Shonaj, his wife, Shonaj. Nach eist sin riist. Leentje, bruggetje, broken, shakertje, een goede kaal. Ist. Halla usagrau agus sisias. Och, fagiat, jef me hieniat. Halla usus kunnen tikkerten er dooi. An de tikkerten aiteen I jonatje grau. Ganjel e jongen. Gaak misje er woordiat. Ha mi nog eens kunt de hoek u hieniat. Na kan juim gevelat ekin hu. Er woord. Ach, wel. Hoe ik jaarlijk dat weer voor ik in huis kon je. En jou, wij? Schoeien. Now for our drama serial Carters. And when we saw them last, Kate and Muruchug had got to know one another, but Kate has been offered a job in Tiree, while Muruchug has just left there to work in Glasgow. And Ian and Anna had celebrated their engagement. Shaw Carters. Ian, Bart, gaan we ons taltje of lusho? Wel, Romy son ching, itches. Gaan we je tukje? De gier tijdje. Hou smunje gebied dit. Wel me kerst? Ha, kimera isakov. Shin maar van me heen naar huis ik met kerst. Agus ga roi voorste. Gewoon een haneke me ha. Hoest Anna die ching? Anna? Hij is een dolle voorstuk. Gleef, ha? Ha mi talletjes in nog lunchen. Melde van neig. Hoeking. Trotte stjach. Gaas een koepen koffie met stasje voor. Wel, pwtyn ti'n ysdiach? Fyti.
An Jekyll nog bij me tjaan om rot kerst. An san oper seo channeal ceart is cear ram. Éistú íon, sinna hat a géirí. Ga mi smúin chu cro cart nig a hula duine an na glasachu. Channeal íon. Hannig tar gúine glasachúir san opid. A cynach me sin ar a bhain na gael fwydach an y partig, an y Kinning Parks Cardonald. Bhain na hiclwys yn lan, agos fa carstion am. Ach an y gael fwydach an sgach parstig yn fal yn isio. Schanneal at conla. Catch a jeis at a son blin the gael ille. Gaat de smúnich mi sin. Channeal duine an na géistes diwa. Ha dúlich nach eil. Fwyd at blin the carstis. Agos fe machine eisiach diwa. Cymmer a háisi se féine den opa seo. Wel, ba mi pásta, agos ba sin fwydach a mwy an y Clarkston. Chael me ma fen. Agos char o carstion ac. Agos fa mi gyma hi siol ffadwn i fôr. Agos hosich mi at carstis. Agos ha mi gwbyd y sio hon o'r. Siwyd i ein. Se oper la tosach. Kerst. Chiri. Dyle dúlich nach de gafel nôp yn chile. Channeal. A cha mi tal chi gyfer mi'n sio. Per y felwsa. Felwys an chile gaichgen. O ha. O erigen. Gwrs na chichinal na na hachgen ma. Na hechgen. A chan yr un gwyn. Biws o gwber yn sy'n garage. Fwyd mi sŵr lain y gar. Chan mi geindiach. Baljef. Ha mi yn dachas gybi... O, tahbelef. Tahbelef. Eich fa ma ha. Fa shit oamasach. Cymar? Char o ffisac am jefa mi gianw. Fa yn bol nog y gol. Ag sydd rhaid mysio ffeim sy'n bi. A mi y falaf gachu. Channeal, rhaid nhw gleif a hynny. Iesu is y fawr, ag y sy'n y fai gyri. Rhaid nhw ma hafalich. Channeal o falaf gachu i ydyd. Channeal o noich y siach a tast. Sir J. Hachris yn na hechgon. Wel, sinne fwamse. In Nahuris, be me on the Nopper Yehen. Next time, I'm going to be in Aberdeen and we'll be finding out how to arrange a party. We'll also be meeting some more people who are speaking our language. A Brian ar Canan. Martian leaving Rasta. Bye for now. In this program, we introduced you to a Catriona, a Gael, Fwrichef da yik. Mila kiad 3 nacht sa hoch. Mila kiad 3 nacht sa hoch. Na kan room. Kunna ticketen er doi.